Mr. President, peka endo kamwe wa kuna wana nikano we ya sol ukalilika nawe kata kakula umuntu nika utibiti. Okay, umuntu ne waka utibiti. Sindri mbingi mono byo bound. Sindri iko manana mundu katika maisha ni magani mbingi mono byo but ono tungo ku ya primary. Winda dizena kiudizeka na kika but I think no kika kusagu dia kuile with ya ni zone divisions na wasagu dia ochuno ke kika mitiani onondo wanu madhao ke madhao manzone madhao ma division ma district wasagu dia nikwe na mitiani kwe kokeza hivi school sia zone yenu sina mutiani at this particular time kana this month na next month manzone yenge na mama kambizie mutiani next week this area manzone yene meka nandu akwindwa ni friendly schools kana zipa kubendo alibwana wamwe with their own nasomeza sio ba akele ne rwanzo ninge so if they are not share some ideas haweza gwethe ya mitiani tweka mweka ba zia mumo odu ni mugathe mu bakane wa ula mtu wane amwithio kethe kemwe lakini momena mutiani ni mwina mutiani so ni mushio ideas na mwalimu hawe there no mwamu so whether nimekwekala ndimakaigwana mutiani uzu wanzo nimekie tekesia next week tikana toko kwate isi tunazosieke to compare the two schools kana the schools sisi kiemitiani sisi alama ikekanaza katika hizo no nimeva azina imwana na nyinyi school never ni msharp na ni aggressive na kwenda au nyinyi ili wao unaona kuona mpaka bundi ndiye ndakujendete failure nenda na kwata kinukela na kwata ndiye ndadi pengezwa na kwata kinukela na kwata na midoki kia max ba lebo niendete I will go there. So alimu ne manotice yake naweza kwenda to responsibility so ambisia kutwa timing yimba ne timing goal keep nini naona time keep ogevya nuko na gengele mundu mesendizo vitu kwa ni masahadi zaikata so katabia kuna inako hani mesendinda mikwa mingi ni omunane kamuna lakini ni strict so ndibenda kisulu akwitu ningi kisulu ya mbona kangi lakini kwitu ba kisulu na wewe uzwa kwa cha wewe au kisulu ni score mark cha utumanana mundu la tuma wanili maitanye ambapo ninyi last born so ninyi na nenge to wadho wa kutumba kisukulume kisulu cha so kuwe yani ni sikisulu mbewa alati usoma namo na no ndo oshapusu na biti yozu alimuwevya mena ka mentality almost yonde tumangani pemana tantu mona akenye ongeweta wachalo wasa kwithe ati tumango ona note si ende tio imu time keeper so leo kaya hapa ni twatuma mutiani tulati wanzo nyingi tulalie kambi sinzonia galugwezu yangosini netutumangale kwa mboso mutiani zarati netaito so mutiani tani wa mutiani sasa usitwana wa mutiani ani wito zitu kaika ni class 7 na class 8 iwo bwana nyumu kwika ita class 7 lakini tilati mutiani wa class 7 na class 8 so mutiani witu wa bana utakuita mutiani wa class 8 na mutiani wa class 7 anza sia class 8 na anza sia class 7 hai ne amani uzu zangu wewe si mutiani wa class 7 ni wote ndete kweka na kotoa tuma kotoendia itu twa mutiani tukawezi wote so kuna misa kama iti twa mutiani tukavutuka toka lokati kata tobu ngete kwete mindu tukwete tuko bungu wao beta abona twekara twete tuotse buku bazawe tutose buku tubole zangu twandike answer ali tupingwa ngara ningokuoni yangu konondo bingo watu ukarabati wote warambezo yuko kwa zenga wazi ABC wambezo rene yiki zangu ya yobete ya ngamu yakitete kunoka ngamu keya nondo mapingu iyo neza we ya makito paka unge mata mapinge tilu sota abuti tubita kautumukete karakaniza katumukavyo hata avo chisululote kama nikaetera nguma tukanena kalamu pambezie sapo anisa a b ka sabu tamina kizungu ka monde taumisia ake umisia kila mundu yake kanisa kake muko
utungia ithangu undu yika challenge ye ba undu ni tatu si itubu tokele so you kutukwa twatata umba matamwa ye uluma mwele kamani kambea chalo ambe tose nawe twitwa atlanda twakota bakalipa bakithia baka muthiani baka tekatina ba mwiso atwatumia neza be ya kwatana ya mino kwatana zaidi tina kita no hezi to yota kita tatembera niweze kataluku nitolwa kasiana no siana nitolwa kana katalun kainanya kinono ndo ika kama toke tumano twende kawelo twatungia mindoni twatose isu twaita bija mwalimu tamunenge hivi amunenga mwalimu ta okay well I'm good ni klasini klasini ene amano ni watu wete tusuntule ne bia yemu tikito zia ni umo tekale kama kaze mutia ni ukapikende next week to keteke ma to tutongozi kayo twamina kumobwo halimu ni mosi yema zangu mindo babazi azu mapingwa mambo ise mindo makulo ni mambo za momo mwalimu unge asiokoza mindo ansa sia yititingita sisi yingi hitsi asabata kaka ni pakangu amo neno misa kutisha kwa hizi bwana neno bata tumana tuitwa sisi anza hii kwa nyesu ya hiti kana sio hiti sio ayesi hapana hisi ya 7 na mama ikila 7 hama ikila 7 kutumana tuona tumia akili tubange no tuze yalimu kwa hisi mbona hane mata ai ni ndio tumana tuitwa ya mutiani kwa metwe aje kanina mungu tumuone ndo tukangone ulibisi si soba na wa alimwita Zakaria asiye anamwinga makuleke na nienda kuzelo kukile kala 7 no zamuricho kwa sisi hii wesoma maoneza akili sio nini kwa sisi amekuwa muda wewe hata maimina nikana maeta babangu nikenda nini but you we soma neza ndu nenda mtambo makwati nza nimkena mama na school ni vite masoma tasia mama nitisoma imwe lakini mama ili ende na itutunje endo mbete wote marangu ma class 6 alamanzo ni la vitu gete ite marangu azu ele ma class 6 maimo also on the you man GC mathematics lakini sio ndote mudia ni maito meke wa baungu na mwalimu lolo ngana manangu ndingi Kiswahili magjaso lelo kwa ABC iliko tezi to wete nevia kwa manangu mwalimu wakane ngane ondo wana magulile mosimo wanangu simu ikale teputani bada akwe ivite yatu mwaziza makulu tisite kuita yacho lakini zu chialo wa ona ailelo za class 6 yu that way tina wona ilelo deba so mwalimu aite na wewe umalo kaningi na buti mutiani wala asika no check up no friendly match umalo kana wewe kaka loka ni kucheka laka kwa huko noza naomba baisa mtuki ona kongo soba ni nyoka mtuki tegeita tu nati aliyo tumakulio otatanda tu tutaongezi tunaongezi nikera wewe ndino onekata nola itu tungere lana wanyene kala una ambisio ya kala ono mundu no niza kala na ambisio ya kala munyene tali saizi jalo nikito mwikizio mezo ngona naka tikwatie mazabu monzo wetu kuminie tuzuiza indi kukwata lotwa kwata tuna ngezi atu etina nitiele ite tuna kwata tumungukenzi atu itungna kwatanisa pano ukilite muno tumudhi isabu kizungu muno tumudhi nidita kuzitele mutia niusuwe kiwe nidita tewe lisoti tukuzitele na endi toka tewa tena juta wazimbulo la tukuona jitu wakwewa iyo mwele ni mwizikila muneki ni chao mwamalo kwani kwitwa mosi ya mutiani mwiki ya mutiani wa class 6 kila mwana umie ni nywa ama baluko nundu wa kwitwa mutubi choices ila si ya class 7 ila munoji eta mino muto mutiani oka paloka ba bulo twautandike iweju tukunona wa kwitwa etu ye na tazi ukataka kunwa ngini kwitwa wanita paloka mutiani wa class 6 kula tabi tete yo ke 7 tabu mbulo tamba ona kwa unika kaundu kamwe
nenda utavya ciana cia cukuru muno mwisoma the way secondary we college we primary in the way nesa kana lecturer ni muembe waku ndukae save kana bandu umwe in the way secondary in the way mwalimu na principal ni muipi unabaza ona wa primary ni muipi unabaza so mukili akili wipo mu klasini muisoma uliende nake aunje abailiunga buyendo abyana muthamboso kwa wika kila kia ile. Thank you.